Pozdrav društvo, evo nas još jedna godina, još jedna knjiga. Dobrodošli na virtualnu promociju romana Ozirisova djeca, znači to je moj 6. roman po redu, pa krenimo. Znači na početku bih samo voljela napomenuti da ovoga puta sam odlučila preskočiti one suhoparne promocije, klasične promocije, jer lagano, mislim da već svima idu na živce. Većina vas koji ste ovdje već znate tko sam i što pišem. Za one koji ne znaju, možda će saznati ovoga tokom videa, nešto detaljnije. Za vas kojima je teško prihvatiti ovu cijelu situaciju, vjerujem da ćemo uskoro imati i promocije uživo. Dotle ćemo mi introverti uživati u ovim promocijama i iz komfora našeg doma. To je to. Sad ovako, znači prije nekih tjedan do 2 sam ja vas zamolila da mi postavite pitanja, znači vezana uz Ozirisovu djecu, pa do pitanja vezanih uz općenito pisanje ili moje pisanje ili moje knjige. Evo, niste razočarali, imam hrpicu pitanja na ovim lijepim šarenim papirićima, pa bi voljela u principu da se današnja promocija svede na to da ja odgovaram na ono što vas uistinu interesira. Jesmo li spremni? Nadam se da jesmo. Pa krenimo sa prvim pitanjem. Što ti je inspiracija za pisanje knjiga? Znači, inspiracija generalno za pisanje knjiga je svijet oko mene i svijet oko nas svih. Užasno volim tako malo čudnije situacije i situacije koje u stvarnom životu bi neko rekao, gle, ovo ne može se vidjeti ni u romanu ni u filmu. Isto tako, svi koji su čitali moje romane do sada znaju da posebno volim tako malo, ajmo reći, mračnije teme, volim mračniju stranu ljudskog uma. I u principu, znači, crpim tu inspiraciju za pisanje svojih knjiga iz svega, ajmo reći, mračnog. Jesu li likovi u tvojim knjigama povezani sa stvarnim ili izmišljenim osobama? Sad ovako. Znači, 99% mojih likova su fiktivni. Znači, kompletno izmišljeni. Ali to ne znači da na ovom svijetu ne postoje ljudi koji imaju isti taj obrazac ponašanja ili koji nisu učinili, recimo, nešto slično. Znači, dosta je teško izmisliti nešto strašno originalno i nešto što nikad nije bilo viđeno. Ali da ikad pišem po nekome koga, recimo, osobno poznajem, to ne. Znači, moji likovi, volim govoriti da oni se rađaju u mojoj glavi i umiru u mojoj glavi. Radiš li ikakvo istraživanje prije pisanja SF knjige? Ovo je zanimljivo pitanje. Znači, naravno, smatram da, znači, svaki pisac književnik, nazovimo ih nas, kako želite, smatram da treba odraditi dobar, debeli dio istraživanja prije pisanja bilo kojeg žanra. Znači, SF definitivno nije iznimka. Znači, iako se radi o jako fiktivnom svijetu budućnosti i tehnologija koje nama još nisu niti poznate, niti... Znači, vi izmišljate kompletan svijet. Ali, znači, svaka priča mora imati barem jedan dio logike, bez obzira koliko fiktivna bila. SF sam po sebi smatram da ima jako puno istraživanja oko, znači, fizike, matematike, metafizike, nastavite niz, znači, jako puno istraživanja i jako je interesantno istraživanje. Je li lakše pisati trilere, krimiće ili SF? Pa mislim da je u principu negdje, po mom mišljenju, podjednako. Nema pravila. Znači, trileri i krimići, oni se više moraju držati nekakvih, ajdemo reći, okvira realnih, dok SF je opet zalazimo u taj nadrealni dio. Možda je malo veći pritisak pisati SF. Barem po mom mišljenju, jer iz krimića i trilera otprilike znamo kud i zašto i gdje i kako će to krenuti, završiti, početak, sredina, rasplet, jel? Dok sa SF-om vi morate držati tu jednu kompletnu logiku, jednog kompletno novog svijeta i poretka i svega što ide uz to. Uglavnom su tvoji likovi ženski. Je li to tvoj način promocije ženske snage?
Volim zamišljati da je. Znači, u principu nema u tome nikakvog, ajdemo reći, pretjeranog feminizma ili ičeg tome sličnog. Za početak ću biti jako iskrena, znači, puno je lakše meni kao ženi pisati o ženskim likovima. Jer se puno lakše stavim u njihovu glavu, puno lakše svrstam ta razmišljenja, puno lakše, gledajte, znači, perspektiva spola je točka, nemam tu što puno reći. A sad, da volim razmišljati o tome da moji ženski likovi daju nekakvu snagu, volim razmišljati tako, naravno. Znači, moje žene su atipični ženski likovi, posebno u knjigama, ajmo reći to tako. Znači, imamo mafijašice, imamo serijske ubojice, znači to su sve obrasci ponašanja i, ajmo reći, zanimanja koji nisu toliko često viđeni u stvarnom životu, iako ih zbilja ima. I po tome mislim da su, glupo je sad reći zastupanje ženske snage u tim konceptima i tim zanimanjima, ali volim zamišljati da jednog dana neka cura pročita, ne postane serijska ubojica ili mafijaš, nego da jednostavno shvati da, gle, nisu cure samo skaču za dečkima ili one su lijepe, šminkaju se, mislim, sve super, lijepo i krasno da se to događa, ali eto, imaju cure i nekakvu snagu, mogu biti apsolutno što požele. Ima li knjiga Ozirisova djeca veze s drevnim Egiptom? Znači, ponavljam, svi koji znaju što pišem i kako funkcioniram, znaju u principu da obožavam mitologiju, znači bilo kakvo vrste, podvrste, znači bilo to naša mitologija, bilo to strana mitologija. Ozirisova djeca, otprilike, ajmo reći, se dotiču mitologije koliko i Durgina kuća. Znači, tu koristim samo imena i tako, znači, opet ne želim spojlati knjigu pa neću ići duboko u detalje, ali evo, mislim da ste Durginu kuću svi prečitali, kako Durga, ajmo reći, pokrenuta iz nekakve indijske mitologije, religije, tako su i Ozirisova djeca isto našla nekakav korijen u egipatskoj. Ima li u ovoj knjizi elemenata horora? Evo, pitanje sam jedva čekala. U principu, što je horor? To je, recimo, iz moje perspektive, to jedan jako čudan pojam. Znači, u mojim knjigama gotovo nikad nemamo duhova, nemamo čudovišta, nemamo, ne ono u konvencionalnom smislu, kako vidimo u horror filmovima, znači niko ne iskače iz ormara i tako gluposti. Smatramo li horor ono što se realno može odvratno nešto dogoditi oko nas? Ako da, onda i Ozirisovoj djeci ima. Znači, premda moram napomenuti, znači svi koji su čitali Štorku ili Manifest ili Durginu kuću, da ne nabrajam, Ozirisova djeca su daleko od toga. Znači, ovo je moj prvi roman koji nema miješano 1001 žanr u sebi. Ovo je, koliko govore za sad, ja to nisam niti primijetila iskreno da vam velim, da se radi baš o punokrvnom SF romanu. I naravno ima akcije, ima svega, ima ganjanja, ima pucanja, ima krvi naravno, jer su to moji romani ipak. Ali nema onog klasičnog, kako to, neko je jednom napomenuo, povraća mi se žanr. Znači, ovoga puta nema toliko toga. Kako si se opet odlučila na SF žanr? Evo isto zanimljivo pitanje. Znači, svi znate da sam u principu na početku, samo po početku svog pisanja, krenula sa SF žanrom. Znači, Dedivinacija, Nacija psihoze i Dedivinacija monokromija, koja nažalost još nije objavljena, su oba SF romani. Iako oni imaju nekakve primjese, ajmo reći, trilera krimića u sebi. E sad, kako to da sam se vratila? Zanimljivo je da u principu, znači mi kao autori, barem ja kao autor, uvijek pokušavamo nadmašiti sami sebe, pokušavamo da nam svaki sljedeći roman bude bolji od onoga prije i to je čak i dosta veliki pritisak u većini situacija. Isto tako nekako Ozirisova djeca su
povratak tom SF-u i htjela sam vidjeti u principu koliko sam u ovih, mogla bi sada reći već negdje 7, 8, 9 godina napredovala u tom žanru. I evo, iskreno se nadam da ćete vi vidjeti i reći mi jesam li ili nisam. Odakle crpiš motivaciju za pisanje? Nisam baš 100% sigurna jesam li shvatila to pitanje ili ne, ali odgovorit ću najbolje što mogu. Znači, motivacija za pisanje kod mene je krenula u principu kao, ajmo reći, jedan ispušni ventil. Počela sam pisati prvenstveno zbog napadaja panike. Znači, ja sam morala isfiltrirati iz sebe, znači, tu nakupljenu anksioznost i sve to skupa. Obožavala sam puno čitati i u jednom periodu to mi se svi smiju i u principu meni je to dan danas još uvijek jako simpatično. Pročitala sam jedan loš roman, jako loš roman. Znači, strani roman. I zatvorila sam ga i zaključila da ako je ovo uspjelo biti prevedeno kod nas i biti prodano, kako gore piše na svim tim romanima, bestseller New York Timesa, rekao zbog čega ja ne bi mogla napisati knjigu. Evo, tako je to sve krenulo. Pa je krenulo sa time da, rekao, pošto sam napisala već nekoliko romana, htjela sam ih objaviti. Nakon objave, eto, na kraju ste mi postali vi najveća motivacija, jer zbilja imam predivne čitatelje koji potiču da dalje pišem i nadam se da će tako ostati. Pišeš li dugo u noć ili si dnevni tip? U stvari sam jutarnji tip. Znači, nema mi većeg gušta nego skuhati kavu, ja postaviti laptop na terasu po mogućnosti i ujutro dok mi je glava još skroz čista, bez ovih nekakvih dnevnih gluposti, sjesti i pisati u miru i naravno uz glazbu. Jer kako dan ide, tako znamo svi kako to funkcionira. Nakuplja se kaos, nakupljaju se problemi jednostavno sa glava, ajmo reći, začepiti me i to je to, dakle da, jutarnji tip. Kod naleta inspiracije, pišeš li ideje u bilježnicu ili direktno u predložak romana? Ovako, imam negdje sam imala u nekom periodu bilježnicu u koju sam ja krenula zapisivati, ali od toga nikada ništa nije bilo. Većinom sjednem, čak niti nemam nekakav, ajmo reći, predložak priče, znači sjednem i pustim da me radnja nosi i da me inspiracija nosi. S obzirom na to da si napisala već nekoliko romana, pišeš li sada brže no na početku? Pa mislim da ne. Znači, pišem u naletima inspiracije, kao i na početku. Mislim da sam možda čak prije ovoga puno brže pisala, jer nisam se zamorala onim nekakvim tehničkim stvarima koje dolaze kad jednom dođete do čitatelja, do kritike i tako dalje, kad vam neko počne ukazivati kako se mora po formi nekako pisati. Pa onda sad vam to sve ostane u glavi zacrtano, moraš držati logiku, moraš paziti, moraš ovo, moraš ono, pa pazi pravopis, nema veze, bez obzira što to ide kod lektora, ali pazi. I to me trenutno dosta koči. Prije sam jednostavno pisala zato jer mi se pisalo. Bez ikakvog razmišljanja o tome hoću li to objaviti, hoće li to ikad iko vidjeti. I mislim da mi prije bilo možda malo jednostavnije, ali sad brzina pisanja mislim da otprilike to negdje. Koji od romana si najduže pisala? Ne znam je li bi uopće bilo vrijedno napomenuti, ali Perunika je roman koji pišem već, pa ja mislim, punih 5 godina. Znači, to je roman koji ja nisam prestala pisati, to je roman koji ja konstantno dorađujem, koji u principu mislim da čak nitko nije niti vidio. Smatram taj roman za svoju apsolutnu pošast. A sad, od ovih objavljenih koji sam najduže pisala, iskreno, a mislim da su svi tu negdje u istom periodu bili završeni. Meni okvirno mi treba negdje od, ajmo reći, baš čvrsto efektnog rada, mi treba oko 6 mjeseci do godine dana da napišem romančić od 200-300 stranica. Razmišljaš li ponekad o svojim likovima i što oni sada rade? E sad, 99% mojih likova su nažalost mrtvi, pa tako da nisam baš sigurna što oni sada rade,
Ali recimo, Era i Rea i Štorke su me dugo progonile i njihova priča u principu trebala se svesti na jednu knjigu. Pa su zaživjele u Manifestu, pa su zaživjele u Postanku. I mislim da će napokon biti tu točka na i. S ostalim likovima nemam nikakvu povezanost, tako da manje više su mrtvi. Ubila sam ih. Da vidimo sljedeće pitanje. Što si naučila pišući romane? A što pišući konkretno ovaj roman? Znači, pisanje romana generalno me naučilo strpljenju, naučilo me disciplini, naučilo me jako puno toga, posebno zato jer sam u vlastitoj nakladi. Otvorilo mi je pogled na jedan svijet tog hrvatskog izdavaštva iznutra i izvana, znači jer ja funkcioniram praktički kao izdavačka kuća, a istovremeno i kao autor. Što me naučilo? Naučilo me doslovce životu. Znači, romani su me naučili životu. Konkretno, ovaj roman me naučio da se ne trebam bojati toga kuda ide moje pisanje. Koja ti je najdraža knjiga koju si napisala? To me jako često pitate. Ja ću vam uvijek odgovarati na isti način. Zamislite da vas neko pita koje vam je od vaše 6 djece najdraže. Malo je teško izdvojiti. Znači, svaki roman mi je poseban zbog nečega, posebno drag zbog nečega, ali nemam niti jedan roman koji bi mogao izdvojiti kao svoj najdraži. Koliko dugo si pisala Ozirisovu djecu? Malo prije sam praktički odgovorila na to pitanje. Mislim da sam pisala Ozirisovu djecu, znači uz nekakve male pauzice od ajmo reći, 1, 2, mislim, on je dosta u komadu i brzo je išao. Sad ću bubnuti na pamet, ali mislim da mi je trebalo nekakvih 7-8 mjeseci da ga samo napišem. Imaš li posebnu bilježnicu u koju zapisuješ ideje? Znači, to sam isto malo prije odgovorila, ali ja idemo detaljnije. Znači, na početku sam imala opaku ideju da ću ja imati, naravno, bilježnicu, notes i to su bile posebne penkale i svašta nešto, u koje sam ja zapisivala sve ideje, pa zapisivala sam čak i neke dijelove radnje i tako. Manje više sve to završilo negdje na polici ili u smeću ili ko zna gdje. Danas ako baš imam nekakav opak nalet inspiracije, onda to zapisujem na recimo ovakve papiriće ili na račune ili mislim da čak je bilo jednom prilikom na papirić toalet papira. I to sve na kraju nestane, tako da zapisujem, ali mi je apsolutno beskorisno. Evo ga, imamo posljednje pitanje. Odakle ti ideja za probleme tvojih ženskih likova? Kako smišljaš tako slojevite likove? Imam osjećaj kao da smo napravili puni krug, jer je to bilo jako slično pitanje, bilo prvo pitanje. Znači, ideje za probleme svojih ženskih likova opet pronalazim iz nekakvih, ajmo reći, stvarnih situacija, iz svakodnevnog života, čak ne bih niti rekla crnih kronika, ali na kraju ispada da jesu crne kronike. I kako ih smišljam toliko slojevite? Ovo je jako teško odgovoriti. Znači, to je nešto što svi koji pišu će odgovoriti vjerovatno na isti način. Nama je to jako prirodno. Znači, ti likovi nisu mi, ti likovi žive u nama i mi živimo s njima i kao da, ovo će zvučati jako šizofreno, ali znači kao da likovi progovaraju kroz nas. Onoliko vremena koliko posvetite svom liku, toliko će on realan ispasti na papiru. Znači, otprilike to bi bilo to. Ne bih htjela više dužiti ništa. Mislim da imamo svega skupa jedno 10 do 15 minuta snimljenog. Ozirisova djeca su dostupna. Možete se javiti meni. Uskoro se nadam da ćemo ih, naravno kao i sve druge knjige, puknuti u knjižnice, pa ćete moći ih i posuditi, naravno besplatno.
Ukoliko imate recimo nekakva pitanja dodatna, bilo što, slobodno mi ostavite komentar ispod. Ljudi, hvala vam na slušanju, hvala vam što me pratite, ja to već punih 6 godina i što me podržavate i 6 romana kasnije. Predivni ste. Nikad neću moći dovoljno puta reći hvala koliko me motivirate da nastavim pisati. Znači svaka vaša pozitivna kritika, svaka vaša pozitivna opaska, ne mogu čak reći negativna opaska jer ih gotovo i nije bilo. Ljudi, hvala vam. Idemo s Ozirisovom djecom i nadam se da će biti još puno šarenih papirića. Društvo, lijep pozdrav.